Boldu balday kanat düşürüyoruz. Eğilip kay turağız. Söz kalır. Hurmatlı ülkelerim, kardeşlerim, inilerim. Sizlerin dualarınlar kavulda. Anam vardı gözün televizyon süйлep otkan, gözünüzü görgöz otkan kim? Allah Teala. Kulağınızı kız otkan kim? Allah Teala. Kutunuzu bastır otkan kim? Allah Teala. Bağırdığın kız otkan Allah Teala da. Hem oşa Allah Teala bizmenemizi insan kılıp yarattın ne için? Özüne ibadat kıldır için da. Buna yerde sizler ibadat kılıp dua kılatılan olsanız duana tüz kavul olur da. Oşa dua kılanda birinci özüngörgü anan kim? Ağayınlarga, mektebiңерге, ana Kırgızстанга, ana mesela Almatı'da emgeklenген bir tuğandarыңarga dua kılışты unutpagılar. Maylı? Anam dagı bir jol eskert aytıp keteyim. Biz adamlardan akça çogultup turup obup algan jokpuz. Eger adamlardan akça çogultup turup obup alganda ar biriңерге окшош кылып туруп тегиз алып келет элек да. Biz çogulgan obuпту мындай реалдуу кылып туруп бөлгөнгө аракет кылып бөлдүк. Анча кичине размерлер чоң келип кала турган болсо, кичине келип кала турган болсо капа болбойсуңар. Ha? Разы болуп коесуңар. Куда каласа мына азыр көрүп алдык. Кийинкилерине аракет кылабыз. Спонсорлорду таап, тыйынтып бир чогултуп, өзүңөрдүн размериңерди бир тегиз алып келгенге аракет кылабыз. Алла мүмкүнчүлүк берсе, ол нерсе дагы болот. Ha? Анан эч качан инсандан үмүт кылбагыла. Эч качан пандадан үмүт кылбагыла. Алладан үмүт кылгыла, Алладан күткүлө, Алладан дуа кылгыла, Алладан сурангыла, баары жогу жакшы болот.